Malo le soifua manuia, alo mai o talafo le nei fo i tae au. Ua au mai le lapa tainga, mai le matanga luenga le soifua maloloina i le atunu atua whaatatau i le misela. I le mai a whai malanga mai ai mai Wellington i au kilani o se tasi ua whaamaunia. O lea case whaamaunia na malanga mai ai le whai ngā malanga le Jetstar, JQ lua lima valu i le aso lua o le vai aso nei. I le mai a au ai ai se tasi o Polo Kalame na whai ai le Colisia Scott si Wellington. O le National Shakespeare Schools Production lea na au ai ai le case whaamaunia ma e whaapea o le ana feso ta i manisi o whanau wa onga mai so o se vaenga o le atunu. Wa wala au mai ai i lato uma sai le Colisia Scots mo lea wha moe moe e wha anofo e sea ma wha feso ta i le soifua maloloina. O lo ngā lulu e nei le matanga lue ngai sa i lia uma no fuanga wha apea tangata na feso ta i ma le case wha maonia ma o se taimi o i lumo le a maua umai i lunga le upenga ta wha ilangi a le matanga luenga. No fuanga na sia i le ua wha maonia. Ai mo i lātou na whai malanga whaatasi mai ma le case wha maonia i le whai ngā malanga le Jetstar wa tā ua. O le soe maua mai ai nisi wha mtalanga wha au popo mai le matanga luenga le soifua maloloina. Ua whaasai le Auckland Council ta avale lungo mata whanga mure wai i taimi pisi o tā whaonga ma o le a whaawa wai mo le tolu tausanga susoo. O se whaai unga wa whai ai mo le puipuia ma tau ma whai e whaasaul mata whanga e tusa ma wha mtalanga le council. O le a fo i le a whaapipi i pā e tāpuni ai awala nei a ngai mata whanga. A toa ma le whai o wha ilo ilo a wale sila fia e tangata lau tele e a sial mata whanga. O le aso lua iwa o te se manga i atu le aso se fulu ma le whao Januari o le tausanga asau o le a whaasai ta avale mai more wai ma to e whaawa wai fo i le periota lava le tasi. I le tausanga asau whaasolo atu i le lua afe lua lima a nga i le lua afe lua ono. E o fo i le po le kai folks o le nei tausanga o le a tāpuni ai fo i ma o se swinga o whai ai mo le urua i taimi e pui pui mai ai ma le ono lama tia. Ini mu e mafo mai i mea whaapapa. O loo matua i lango ina le pulenga le tinei mu le nei whaai unga. Wa uti le sapalai umala i totono e New Zealand, ma o lea ua whaatau mai ai e nisi o pisinisi mai au se tālia. O le whao Gabriel i le masino o Februari o le tausanga nei, na whaaleanga i nai le tele o umala i Northland, ma a fi ai ma le sapalai. Wa suluai i au se tālia le proper crisp e sa wai le sapalai ma o loo wha moe moe a tonwe o atu le taimi lava fo i wha penei le tausanga fau. Wa toe le leile marketi i New Zealand. Mo le mau le proper crisp i tala ale one news, o le iwa sfuma le iwa pasene o le whaatoanga umala a le whai whaatoanga wa iwa tausanga o sapalaina i latou na alu umai longa i kaipara. Le aise fesoa soane le council ma e ono tapu ni ai mawhai totoa. O le food bank Aotearoa i Kalai Estete. O le olo o ieto e ao ina mai o loa o loo hao ngā pea pe ele i umaso e ao ngā ai. Ma toe whaasoa atu i le community. O se au nanga e le whai ngō fie, ona o le telo tupe toe whaahalu e whaahawa wai pea le au nanga. Ma o le ua wa ai e whaia se handling fee po le service fee. E totongi e tangata i le taime ki liva atu wai le pusa mea ai. O lea service fee e whaapea e na o le tolu se fulu pasene o tupe whaahalu le food bank o loo mawhai ona fesoa soani ai. Pei tae o se service fee e ono tāpuni ai maona whai tutoa. Ona o lea ua lea ai mai le council a Kalai Estete le tāla sanga le food bank mo se fesoa soani. Ona i le sila le council e le o tāla whiunga lea mana ta iala o loo lima ta ita ina ai food banks. Matala muli, ti ngā ina manuanga o le ali ina wha o lima i ai nisi, mana uma wha ata atia i lawa i lunga o le awala i East Tamaki i Aukilani. La tai leitu lai fitu ana pōna ripoti ai, ma i moli maua nisi i tala le News Hub. O tangata whai ngā luenga i lea vaenga o Aukilani na wana i whafo, ma fesoa soani i le ali ina wha manu alia. Ripoti e ti ngā ina o na manuanga, ma o leana awina atu le whalema i le ambulance, tu ufa atasia tala o tai au, o lo o wha a wau so e ngā leo i le nei mata upu. O tala nala Radio Samoa, manuia le nei tai au.